Kiraiko Master ni akinya mwana wa Germany tusemanie game festival ni rakoro ikihappen goko Germany na ni Saturday no kegwa tena tikiti ya kukubukana kiaga kila kitu wapeleka kila iko metikigire ngo mukejebe no uragetindire ogeto postera thwanda kaithano gatuonia haha ukaingira live Omothe ni stress ciambire kunyita ni ingĩingĩrĩte live. Niki kiuru mam? Sweet niki kiuru? Tondu Karaiko akinyire na ndege ya themwe gukwamba kunyitwo. Kunyitwo ni borithi? Kunyitwo ni borithi cia immigration. Ati niki? Tatu haicio. Anyiti he promoter wa guku Germany wetagwo Rafikis. Rafikis jaigwete okimugweta. Niwe arandikire ati show ni nganje ya rucio. Arandika email kana arandika ku? Either arandika on social media kana aracoka arandika email. Koguo ni vitina na riu gugakirigwo akigira kinanda kiri na show ni cancelled. Riu bururi ucio koria niki uyu Karaiko akigira na show yake ni nganje. Riu makimudetain kuma themwe. No direciria Karaiko ni gukorwo ena thakame ya jeshi ndakiuga ni mujeshi yakwe mujeshi guku Afrika thakame yao yakiguana na aria makumunyitite na thaici no ngarekererio 2 minutes ago ima 2 minutes ago no ima pole kwe Karaiko ucio nake ni turirite muno guku twina Adrian ni muno na no nyende kwira promoters yes kwa bakori na promoters joke jaririe ithwe artist utire modo ongiuga ati ni arako own tare utondo ni ndathire ruraya ni ndathire US for example yes modo hego visa ni undu wa ngai ti undu wa mundu na ucoke umonye artist athiaga promoter agathondeka mamilioni Taro nyonaga aria twathiete kuria US cia toto ni tukionaga TikTok magitania milioni 7 milioni 23 no utire urareha artist kedo I mean you know yeah besa nini ugacoka waigwa kwina promoter ukuhota kuriha Karaiko euro ta ngiri kenda binisho kirihitie na we urenda korwo no uramurehe na euro ngiri 3 Okay guthukumira tondu we niwe wina ciana ugandika email ya kumunyitithia he was arrested from 7 until 10 na we mugikuyu kwaza oraria ruga eno itu yes yani ukarigwo why would someone do that that is very wrong ona ngikorwo wi mukoroku wa guka guthukumirwo ni ciana ici citura cicuragia gita kana ona wakirumba ucio ati ukamunyitithia it's so unfortunate koguo ngai uri ukoragwo wi muone twatigera Rafiki zi ngai aretwo Rafiki ucio promoter ucio tago Rafiki ndirero na Facebook yake ni arandikite show yo ni nganje no there's a god in heaven todo ni arekererio na immigration mahorera ginya adequate safaris ni direnda gucokeria adequate safaris gatho niyo marabukite ticket ikonania ni agakorwo akiuma guku by arikia go perform koguo ti mundu oka kuineana guku na ni magucokete makandika email njuru muno arorwo kana ni akuite fangi kai maria ndoria kiuma koguo niguo arume na atumia tuonaga thina muingi muno mundu agetha Karaiko ni master riu mukiina ko muge ni master aria githungu giathira na promoter wake uma ku airport nganga thengio muno nganga wa guku Germany na Mwangi yes riu ni ngeririe gwetha Uber nyume mukawa makanjira waikaria mwana koguo tugacokeria ngai ngatho nao aini ni ngai umahete talent yes MC tawe gathemba ni ngai ukuhete talent iyo amen nie ni ngai uhete talent yakwa yes you should not be put down by nobody ate mundu akurehage majani bagiti ya RNT ate nigetha uke perform to nginya uthi ona ko gwitu Kenya ni kwega muno ni turathukuma very true
Don't undercharge just because you want to be on the plane moving around. Yes. Let people pay your worth. Yes. Because you are very worth. Tiga kwarone modo he kwena gemisi athondekwo na kwa teurihwo ndururu utongie mundu ungicoka ginya kunuhe. You know. Yes. Owo na ithe to learn ati ndoka guko Jeremani nie ndehitwo wothe yakwa. Tondu talent ino ni angaiti yakwa. Na gutire mundu ubatie ati kunyonia kana belittle na you know guka Jeremani ti kuota guka torukaga tumarihagia kafika nini gaguka kuona mafanza aria maronire mokete airport na tio promoter magatotwara dinner turaroro guko ta you know twetheirwo ginya nani wa ku babysit mwana no cio tiwe oroka arogote mbeca iria ikarogotwo kuria rucio Gemi. So Gemi is still there. Karaiko ni arekererio, he will be performing. I will be attending. Yes. DJ Dibu ni gokinya rakinya, he will be there. Yes. Ona naiteke yo nake no okay. Todo talent ni agai na doge viego frustrate modo ni ateni wate diri modo ne visa ne shirigi giri 14 cia Kenya. Yes. Na tonginyo heo ni ngai utumaga ethie through na no ega kuga modo cio no aracokire aronu ha Tony Young. Na Tony Young ni joe ngai ni akumuhingurira mirango. Yes. Tondu arethagirwo visa ni mundu tofauti. No tondu ndangenda Tony Young oke arenda we agoka through him nigetha we atonge. Ndenda kwira Tony Young ni tukamu represent. Tony Young, we are going to represent you. Kajei, we are going to represent you. Kadevi ni tukamu represent. Na idwo the way kikaga na itumi na mirango yo ni kuhinguka. Amen, amen. Wo the make ka kwa wega. Ona Tony Young ngai ni akumuteithia na visa yake ni goka na ni agoka tua na no tukamurehe. Ona ngiuma next month no tugacoka guku. Yes. Ni undu wa ngai. Na pole sana gwe Karaiko. Itini nanagira nyeki. Ere ni tukumuinira thina mwingi. Ona ni ngakoithia. Riu roiga te riu na twagia hinya makiria. Ndiru akire mwage tuika very charged. Imagine kwasa ona Karaiko ndakigeretie we mundu ona ni aria nyitwo Kenya. Na dhahabu njega endare anyitwo Kenya. Na dhahabu njega igeragio na mwaki. Very true. Na Tony Young de mwire hugs ni akoheo visa yake tondu ni ngai ugutuma ni ndirare na mundu randomira invitation team master. Na apply the visa yakwa ya Schengen tondu ni ndenda guthie birthday ya kiruba witu magithie Mykonos. By God's luck, Adequate Makeniri Fawero wa Gemi. Yes. And thank you so much Adequate na Joy wa Switzerland. Daheto visa ya kwa data motari. Nono ya UK daheto kujeni wenye wanatoka leo kina Murashia wakuje. Yes. Wenye wengine wametoka North America, North London, North UK, North London, Switzerland, Joy Maraire Megithi ni magioka mwe maumire Belgium, kwere tumaraumete Greece, turare na oira marare airport. God bless all of you. And I want to finish by saying, yes, whatever God has chosen. Can you finish that? Whatever God has chosen. Yes. No one. Nobody. No one. Not anything in this. Not something to come. Can stop it. Amen. Thank you very much, baby T. We love you. We love you. Enjoy yourself. Yeah, de goku mwana wa Germany ni hindi dauma handu kuhingirwo wega uguo handu gukomete tondu ndakinya nyambire kunyitwo nderu ndi munogu muno nyambe take time njuke ni hindi ndakirekererio na andu acio no magenie muno no makenio muno ni nie ni manjira toro wakwa ni ruoneka no extend no manjira nyume bieka kome kuria kukite gukoma koguo andu a Germany tuona ni muthenya wa rucio Gemi tukihure Kiraiko. Let's meet tomorrow. Yeah, Kesho. Yeah, Kesho. They said thank you for the concern, mashabiki.